Dževad Karahasan, Istočni divan. O autoru. Dževad Karahasan je rođen u Duvnu 1953. godine. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje je stekao u svom rodnom mestu. U Sarajevu je studirao svetsku književnost i teatrologiju, a doktorirao je teorije književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Zenici je radio kao dramaturg u Narodnom pozorištu, urednik revije za kulturu i umetnost, odjek u Sarajevu i kao profesor dramaturgije i istorije drame i teatra na Akademiji scenskih umetnosti Sarajevskog univerziteta. Bio je urednik mnogih časopisa, teorije i kritike, selektor, predsjednik ili član žirija najuglednijih jugoslovenskih teatarskih festivala, gostujući profesor na slavistici Univerziteta u Salzburgu, pisac, lektor za bosanski, hrvatski i srpski jezik na slavistici Univerziteta u Gotingenu od 1995. do 1996. godine. Objavio je preko 100 stručnih i naučnih radova u časopisima, zbornicima i knjigama o raznim piscima, autorima, naučnicima, raznim teorijskim problemima drame, teatra i prozne književnosti. Svoje studije, eseje, pripovetke objavljivao je gotovo u svim uglednim evropskim časopisima u Sarajevu, Berlinu, Rimu, Parizu i u drugim mestima. Dobio je više nagrada za svoja književna stvaralaštva i dela. Najpoznatija dela su Mu, Istočni divan 1989. Misionari 1989. Stid nedjeljom 1990. Dnevnik selidbe 1993. Šahrijarov prsten 1995. Dosadna razmatranja 1997. Sara i Serafina 1999. i mnoge druge studije i radovi. O Istočnom divanu. Uspješno transponujući Borgesovske lavirinte i ogledala u duhovni ambijent Orijenta, Dževad Karahasan je uspio ostvariti Istočni divan kao roman koji se čita u dahu, koji uvlači u čitanje svojom uzbudljivošću, napetošću i mudrošću. I utoliko ovo dijelo predstavlja jednu novu, svježu i vrijednu liniju savremenom romanu. Ovo su reči Muhameda Dželilovića. Krenuvši još od naslova romana, shvatit ćemo da je pisac istog, Dževad Karahasan, hteo da pokaže važnost onog mesta na koji se najčešće stavlja akcenat, takozvano markirano mesto. Istočni divan okuplja u sebi i najbitniji pripovedni postupak ovog romana i najavljuje mesto u kojem će se razvijeti događaji kao osnovni elementi same fabule. Ako sada uzmemo u obzir samo bosanski narod pominjući reč istok, dolazimo do sasvim prirodne i logične povezanosti sa orijentalnim svetom, koji vrlo često asocira islam, dok sa tumačenjem reči divan dolazimo do razjašnjenja da ta reč u stvari posjeduje čitav niz značenja, počev od savet, veće, skupština, dvor, kuća, sofa, zbornik, razgovor, zbirka tekstova, reč i tako dalje. Nesumnjivo koje god od značenja da upotrebimo i iskombinujemo ili nekako suzimo značenje divana, mi ga nikada praktično ne možemo odvojiti od istoka, mada sama reč divan, pored toga što označava skupinu različitih tekstova, implicira i dijalog. Karahasanov roman zapravo svedoči o nemogućnosti dijaloga koja određuje sudbinu junaka, nemogućnosti dijaloga koje je ishodište koliko političke dimenzije čovekovog postojanja. U sve tri celine ovog romana junaci nastoje da objasne sebe drugom i da se drugom približe. Pismima, traktatima, pripovedima, neposrednim dijalogom, ali se pokazuje tragična čovekova sudbina kao posljedica njegove zatvorenosti u vlastite okvire, ali i totalno zlo od kojeg je sačinjeno čovekovo društveno okruženje presudno određeno političkim interesima. Mi generalno od pisca na talonu dobijamo pripovedanja o 3 poznata imena arapsko-persijskih pesnika, filozofa, mistika. Ti poznati mislioci su Al-Mukafa, Al-Haladž i Al-Tauhidi, a ujedno i predstavljaju 3 pripovedne celine koji sačinjavaju Istočni divan.
Svaki od ovih delova sadrži zaseban predmet, svaka celina posjeduje jedinstveno mesto radnje, ali se one na poseban način nastavljaju jedna na drugu. Međutim, kada bi te delove posmatrali zajedno, one bi mogle da budu sasvim potpune priče, učvršćeni u konceptualnu osnovu, svi elementi su u funkciji celine. Svaki od Karahasanovih likova strada zbog reči, pripovedi, koje nisu u skladu sa opšte prihvaćenim normama, shvatanjima i stavovima. Najvažniji umetnički postupak u ovom delu je postupak ogledala. Prva priča se ogleda u drugoj, a obe u trećoj, koja najsnažnije iskazuje ironiju jača od prethodne dve. Ovaj postupak je primenjen i u naslovu. Divan u sebi nosi duh istoka, kao što istok podrazumeva divan kao oblik govora i života. Već u naslovu Karahasanovog romana krije se izvesna ogledalska igra na kojoj konceptualno počiva i čitavo delo. Istok se tu sastoji u divanu, a divan u istoku. Uzimajući ovakvo Dželalilovićevo shvatanje u obzir, dolazimo do skladnih zaključaka koje nam objašnjavaju narativno pripovedanje bosanskog pisca Karahasana, koji se okreće duhu orijenta i orijentalno-islamskoj kulturi, takozvanoj kulturi Bliskog istoka. U ovakvoj romanesknoj strukturi vrlo je lako prepoznati sve važnije osobine teksta, što ujedno obeležavaju stanje savremenog romana od poetskog i eseističkog do političkog i alegorijskog proznog iskaza, od nivoa kombinovanja narativnih tehnika do mozaika raznovrsnih stilskih uobličavanja. Prvi deo romana Al-Mukafa. Prvi deo romana Istočni divan nazvan je po poznatom arapskom piscu persijskog porekla, koji je živeo u 8. veku, a zove se Abdullah ibn al-Mukafa. Ovaj deo romana Karahasan predstavlja epistolarno u vidu prepiske između Mukafe i Begzade, njegove supruge, koju je ostavio u Persiji, došavši u arapski svet da se ostvari kao pisac, da stekne određena znanja o islamskoj kulturi i veri i svakako da se potvrdi kao mislilac, što je za taj i za periode pre njega bilo jako popularno. U novi svet Mukafa dospeva sa izričitim namerama, a nikako ne shvata ozbiljnost svog napuštanja supruge kao i trajanje svog odsustvovanja, koje će se između svih krajeva ispostaviti veoma kobnim i po sebe samog tragičnim. Mukafa je lik rastrojen i rastrgnut između istoka i zapada, to jest persijskog i arapskog sveta, kulture i civilizacije. Pisac nam ovde predočava sliku ne samog Mukafe, već i bilo kog čoveka, koji negde u sebi nosi i istok i zapad, nosi u sebi i znanje i ljubav. Svaki, dakle, čovjek nosi u sebi ono drugo i svaki čovjek može bolje živeti i može doživeti puninu života ako je otvoren drugom u sebi i izvan sebe. A ako čovjek negira drugog u sebi i izvan sebe, onda vodi u zajedničku propast i drugog i sebe. Al-Mukafa je nosilac znanja, a Begzada je nosilac ljubavi. On odlazi od voljene žene da bi stekao znanje u službi religiozne i političke vlasti, odlazi od Begzade da bi učio na najvećem svetskom jeziku, tada i dospe u središte sveta moći. Svoj život, nažalost supruge, ne vidi u ljubavi pored nje, već u pronalaženju znanja, što će kasnije zbog istog osjećati stid i krivicu. U ovom delu knjige, drugi u odnosu na Al-Mukafu jeste upravo supruga Begzada. Ona se od samog starta nije slagala sa odlaskom i potragom za znanjem. U svojim pismima koje mu šalje stavlja mu do znanja da se ne slaže sa njegovim odlaskom i da nije sve znanje u razumu i da sa telom i ljubavlju može znati i pamtiti više. Njihova prepiska je sučeljavanje dva sveta. Mukafinog da svet shvati racionalno i misaono, nadvlada i odvoji od emocije i telesnih užitaka, i Begzadinog shvatanja da ne želi da apstrakuje svet, niti da se odrekne jedine i prave ljubavi u životu i svega oko sebe. Pisac predstavlja Mukafu kako posmatra život i svet načinom modernog intelektualca, ali se to kosi sa načelima koje percepira Begzada.
Svoju vezu održavaju pismima, čak i njen otac nagoveštava slično da je ćerku udao za pisma, što mu kasnije Begzada u jednom od pisama prebacuje. Jedno drugom vremenom postaju stranci, čega su svesni i oni sami. Svesni su i toga da srljaju ka beznađu i putu koji nigde ne vodi, iako Begzada negde u sebi ima rešenje, Al-Mukafa ga olako odbacuje, govoreći joj da bude strpljiva, tešeći je da će ga uskoro videti. Boravkom u arapskim zemljama težio je ka približavanju vlasti tadašnjim emirima, jer je to bio predmet njegovog interesovanja tada. Begzada na odgovor za odnose sa vlastima objašnjava kako on greši što toliko želi da im se približi, napominjući kako će uz njih izgubiti veru i njihovu ljubav. Poručuje mu da su oni intelektualni moćnici i da su svakako pametniji od nje, ali da mu nikako neće pružiti ono što može ona sama. Takođe, u prvom delu Karahasanovog romana Istočni divan nećemo ogledati sliku drugog samo u ženi, napaćenoj Begzadi, već i u tadašnjoj vlasti. S tim što pre toga moramo pomenuti dvoličnog i prevrtljivog Rustema koji ga nepravedno optužuje. Svašta je radio, nema šta nije. Lepi moj gospodaru i radosti naša zajednička. Radio je, moglo bi se reći, šta god hoćeš. Vatru je palio i tajno joj se molio. Meso je na njoj spaljivao, a možda i malu decu ako su se našla negde u blizini. Pravu je veru zaturio i boravio daleko od nje. Time je opisan život u sistemu moći, koji je u biti sistem samovolje i nasilja. Da bi čovek sačuvao svoj život, mora gladnim lavovima pokazati i pokazivati druge da bi njega zaobišli. Što čovek ima više moći, to još više čezne za njom. Mesto na piramidi moći određuje čovekove želje, a isto tako čovekove želje određuju to mesto. To mesto je pozicija u kojoj se sam Mukafa našao u rukama vlasti. Više nisu bila važna ni Begzadina pisma, ni pomno praćenje goruckanja vatre u kasnim satima, kao i suštine te vatre, jer ona sada niti ima smisla, niti ima posebno značenje. Baš u toj vatri, zamišljao je Begzadu, osjećao stid i krivicu. Isto više nije bio važan ni jedan svitak koji bi pisao. Nije bio važan ni ludi slikar. Mukafa se prepustio vlastima u potpunosti, nemajući snage ni hrabrosti da se brani, a nije imalo ni zbog čega da se brani. Kraj je bio tako blizu. Taj kraj je Begzada videla dok je odlazio u lov po znanje na zapad. Reklo bi se da je sve bilo za i protiv njega. Svi su znali njegov epilog, i Begzada, i služba, i vlast. U ogledalu je najlakše video druge, ali je stradao jer ih nije razumeo. Drugi deo romana, Al-Haladž. Kod drugog dela romana srećemo dnevnik bagdadskog emira straže Gazvana, koji istražuje mistična ubistva i čudne okolnosti koje se dešavaju u njegovoj okolini. Glavni nosioci ove, mogu je nazvati slobodno zasebne knjige, jesu svakako Gazvan, Rabija i Al-Haladž, gde je prvi slika moći, Rabija nosilac nesebične ljubavi i Haladž nosilac Božje ljubavi. Ovaj deo knjige je znatno povezan sa pričama Al-Mukafe u poglavlju knjige priča o Gazvanu i slikanju, jer se u jednu ruku nastavlja Mukafino pisanje, a Gazvanova potraga i istraga o mističnim ubistvima preko misterioznog nestanka devojčice i ubistva ludog slikara. Drugi u odnosu na Gazvana su apsolutno svi hijerarhijski viši od njega. Slična stvar koja je dominirala i u Al-Mukafinim pretpostavljenim drugima, s tim što se kod Gazvana drugi manifestuju ne tako kobno kao kod Mukafe, već u vidu velikog straha. Gazvanova egzistencijalna drama je obeležena strahom. Nebitno da li je ikad i osjetio strah od tadašnjih moćnika ili princa Hasana, ipak je strah nešto što Gazvana unutar sebe prožima i izjeda, iako to nikada ne bi priznao ni sebi, ni ženi Rabiji. U sistemu je svaki susret sa višom vlašću, hijerarhijski gledano, nekakav izvor straha i nesigurnosti. U tom sučeljavanju moćnijih i slabijih, moćnici su ti koji izazivaju određenu zavist koja vremenom prerasta u mržnju. Svi u okolini su potencijalni neprijatelji i u svakom trenutku treba biti oprezan. Nosilac vlasti, Gazvan,
Ne podnosi Haladža jer osjeća njegovu nadmoć, moralnu i duhovnu. Neko pred kim se osjećam kao pred Haladžom, neko nadmen i bezobrazan, ko hoda unazad zabačene glave samo radi toga da ljude može gledati odozgo. Velikom mukom dolazi do ubice Al-Haladža, ali nikako ne uspeva proniknuti u tajne izvršenja njegovih ubistava. Gazvanova istraga predstavljena je kao vrtoglavi i težak agon između mistika i majstora igre. Nakon silnog napora da razotkrije Al-Haladža i sve njegove mistične radnje, time što će ga zameniti, pretočiti u njegovog dvojnika i time ga uništiti, sukob se završava pomalo besmislenim i apsurdnim rabijinim odgovorom, da u svemu tome nema ništa mistično ni nejasno. Ljudi umiru i to je sve. Al-Haladžovog dvojnika Gazvan nalazi u tvrđavi, gde tvrđava predstavlja jedino mesto gde sam Haladž osjeća sigurnost i egzistencijalnu punoću. U ovom delu romana otkrivamo intertekstualnu dimenziju romana jer epizoda o Gazvanovoj tvrđavi donekle podsjeća na pakao Dante Alighijerija. Gazvan zatvorenike u svojoj tvrđavi razvrstava u određene slojeve, 7 slojeva, usklađenim sa vremenom dolaska zatvorenika i stepenom njegovog savršenog zločina. Nakon proživljene torture u tvrđavi, Gazvanov strah se širi u koncentričnim krugovima, pa se najpre vezuje za zlo koje aktiviraju drugi, to jest predstavnici vlasti. Strah se postepeno širio i na njegovu ličnost, to je strah od gubitka identiteta. Politička mašinerija svojom zastupljenošću u čoveka usađuje strah i stvara od njega žrtvu. U zapisima koje vodi u dnevniku centralno mesto zauzima Al-Haladž. Postepeno Gazvan menja svoj identitet, osjeća kako se Haladž uliva u njega, što potvrđuje da je strah, zebnja, gađenje koje je prema njemu osjećao prouzrokovan i zebljem od vlastitih misli. To da je gubitak identiteta kod Gazvana preuzeo mah, najbolje se vidi u tajanstvenoj poruci koju mu njegova podsvest šalje u san, u kojem on predstavlja samog Haladža. San je u stvari više podsjećao na noćnu moru, na to da se u snu pojavljuje kao Haladž ukazuje pregršt motiva. U snu je u drugom belom ogrtaču, objašnjava Gazvan Rabi, nešto nerazumljivo i strašno neuredno. Gleda je potpuno praznim očima. San je karakterističan po tome što su u njemu složeni detalji koji, može se reći, asociraju i ukazuju na Haladža. Čak i komadi svile koje Rabija slaže slikovito objašnjavaju da se radi o Haladžu. Posle ovog sna, Haladžova ličnost se u potpunosti stopila u Gazvana. U tom trenutku ono što mu je već duže vreme drugo zaranja u njega i srasta sa njegovom ličnošću. Više se ni najveće drugo ne može posmatrati na isti način. Preobražajem sebe u ono čega se bojao i šta mu je oduvek bilo drugo, a to su zlikovci i ljudi sa druge strane zakona, postao je on sam, dok mu je glavno drugo postala sopstvena služba. Treći deo romana, Al-Tauhidi. U trećem delu, koji je vremenski pomeren, je zapravo ostvarena priča iz prethodnog dela, ali u njenom grotesknom obliku. Ovaj roman je zapravo priča koju Tauhidi piše o Mukafi, koji piše o Gazvanu. Umesto emira straže, tu je zamenik Sulejman, umesto ljubavi i utehe Rabije, tu je brbljivi Behram, umesto mističnog Al-Haladža, tu je Tauhidi, pisac koji u svojoj ljudskoj nemoći stvara likove Mukafe i Gazvana. Nosioci mudrosti su veliki mudrac Tauhidi i iskrena braća, tajna grupa slobodnih mislilaca osnovana u Basri. Nastojali su stvoriti sintezu grčke filozofije sa islamom, a nosilac vlasti je emir Sulejman, koji apsurdnim naporima pokušava da im doskoči i da ih kazni, kako istočnu braću, tako i Tauhidija, a sve to se završava bezrazložnim ubijanjem Behrama, čiji je jedini greh brbljivost i preterana upotreba ružinog ulja za masažu. Sa druge strane, Tauhidi govori kako nema više prave ljubavi, valjda zato što nema više pravih žena da izaziva takvu ljubav, tako da u ovom citatu ogledamo sliku drugog. Drugo u ovom slučaju jeste ljubav, to jest shvatanje i poimanje ljubavi je pomereno na neki sasvim drugi nivo.
Žene više ne vole kao nekada, ljubav shvataju kao drugačije vrednosti. To nije primarno drugo u trećem delu romana Istočni divan. On je svestan činjenice da može da spozna pravu ljubav, da pronikne u srž ljubavi, ali mu nikako nisu jasne žene iz vremena u kom je živeo. Ovo pretpostavljeno drugo je ubrzo zamenilo primarno drugo, a to je vlast na čelu sa Sulejmanom. Nosioci vlasti su uvereni da jedino oni stvaraju red, a svi drugi nered. Za emira Sulejmana Tauhid je rušilac ovog sveta i on i iskrena braća. Hoće da sruše svet i da kad ovakvog sveta ne bude, izgrade svoju državu pravednih i u njoj duhovni grad koji bi bio svuda. Za sve neuspehe vlasti krivicu svaljuje na Tauhidije i iskrenu braću, to jest na dobre ljude, i uklanja ih silom sa lica ovog sveta. I Sulejman u sebi prepoznaje tuđe lice, lice onog emira straže, Gazvana iz vremena prvih kalifa, kojeg je Tauhidi nastojao da vrati u ovaj svet. Kako se sve više poistovećuje sa Gazvanom, Sulejman i u razumevanju Tauhidijeve propovedi zaključuje da je moguć izbor samoga sebe, to jest da je moguće zadati sebi nekoga kao svoje pravo lice. Konačno, Sulejman počinje da misli hipotetički iz Gazvanovog ugla, prepoznajući u sebi njegovo lice, što je signal pretapanja identiteta. Presedan pretapanja identiteta Sulejmana u Gazvana moramo povezati sa Gazvanovim pretapanjem lika u Haladžu. Kao što smo se upoznali sa slikom drugog kod Al-Haladže, to jest sa Gazvanovim pretpostavljenima i višim moćnijim od njega, sada možemo istim postupkom posmatrati Tauhidija i njegove druge. Za Tauhidija Sulejman je primarno drugo. Sulejman nikako ne želi da razume Tauhidija, iako je Tauhidi predstavnik dobra, Sulejman uporno želi da ga kazni, a sve zbog sopstvenog stava da je Tauhidi loš i rušilac vlasti. Na kraju trećeg dela, sa Tauhidijevim rukopisom o Mukafi i Gazvanu u rukama, stoji sam Sulejman i zaključuje na osnovu svega da je sve moralo tako ispasti, da Tauhidi otputuje za Damask, da jadni Behram sa svojom neprirodnom sklonošću ka ružinom ulju nije nikad bolje ni zaslužio. I šta se tu može? Na kraju, Lavirint istočnog divana kao model koji ima hipotetičke dimenzije, sastavljen od 3 priče, može se čitati iz svih pravaca, s kraja, od druge priče ili pak sa početka. Kombinovanjem priča koje upućuju jedna na drugu, koje izrastaju jedna iz druge, upisuju se jedna u drugu, omogućavaju čitanje ovog romana iz različitih pravaca. Sva 3 dela ovog romana čine roman potpunim. U tome se ogleda i jedna karakteristika postmodernizma, a to je sklapanje celine uz pomoć manjih celina. Čitav roman se vrti oko trougla i njegove 3 strane. Ovako postavljene romaneskne strukture i neprestano paraboličko obogaćivanje polaznog istorijskog okvira priče, po logici semantičke arabeske, daje istočnom divanu i obeležje političkog trilera o iskonstruisanim političkim procesima unutar totalitarnih sistema, ali i narativne postmoderne pozornice na kojoj opšte Okcident i Orijent, davna prošlost i savremenost, ne samo kulturološki, filozofski, etički, pa ideološki sistemi, nego i kao jezici različitih identiteta koji nastoje oformiti metaforu globalnog istorijskog iskustva. Dževat Kara Hasan je na savršen način povezao istorijski stvarne ličnosti Al-Mukafu, Al-Haladža i Al-Tauhidija sa izmišljenim pričama i događajima u istočnom divanu. To se sve slaže i uklapa sa koncepcijom postmodernog pisanja. Zdenko Lešić u svojoj teoriji književnosti navodi da je postmodernizam u totalnoj opoziciji modernizmu. Međutim, postmodernizam ne predstavlja toliko suprotnost modernističko izraženim postupcima koliko modernističkom senzibilitetu. Postmodernizam u svojoj glavnoj karakteristici odlikuje napuštanje strogih metričkih oblika u poeziji i realističkog prosedea u narativnoj prozi. Takođe, u naglašavanju postmodernističke književnosti i izostavljanju elemenata realnog, Zdenko navodi sledeće.
Jedan od karakterističnijih načina na koje postmodernistički romansijeri ukidaju realističke konvencije predstavlja i njihov ironičan povratak ka istoriji. Istorijske ličnosti u ovom romanu koje smo naveli bile su predstavljene ili kao opozicije slici drugog ili su same predstavljale drugog nekome od junaka, kao što je Haladž bio oponent Gazvanu i sprečio mu se na putu i bio mu glavni protivnik. To Kara Hasan pokazuje u celom istočnom divanu. Nosioci moći i vlasti ubili su dobre i pametne ljude, Mukafu, Gazvana i Tauhidija. Ti lažni bogovi poštene ljude bacaju u tamnice, a najveće zločince i lopove postavljaju na važna mesta u državi i društvu. Kod Kara Hasana nosioci ljubavi su žene, a to su Begzada i Rabija. Samo ljubav može promeniti svet, to jest druge ljude, na bolje. Svojim narativnim postupcima, načinom gradnje romana, korišćenjem motiva trougla, reminiscencijom na druge tekstove, teoretisanjem, Dževat Kara Hasan je uspeo stvoriti jedan od boljih postmodernističkih romana u bošnjačkoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti.